Adak manen. When? Adak manen. Si kayo, ada kayo? Pag naglalambingis manen, di pa na wen, mga baks? Sabali man tayo data panunot mon. Amo tayo wit ang aming nalambingis, di pa na wen? Naimas. Naimas. When? Naimas ti uminom. Dumaysa ka nga manginom para kan ka ati nga video. Ket no haan met, alakit buyain lata ata sayang di views ko. Ket dito yung video, ikan kayo iti na duma-duma a klase, iti kainuman. Number 1, Joker. Girl, ate aji kainuman nga nakaragrag sa klata. Katawa nga kaslabagtit ken bala. Aji duray kasla grup ruma kangatangan, paparagsak ka lang. Girl, dimpok-pukawin nagiti kasto nga kainuman. Taiso da iti biyag iti inuman. Tanawan da, kasla kayo latanga nga agbiminulagat nga malpas inuman. Number 2, sawi. Hoy, at iti iwasan mga kainuman, makamalas. At diba maamin bagbagay kin tungtungan kitik ka nati hugot? Mayat kumano gwapo kin napintas, kita kang ang ragmit nga rod. Tapos, no matamtamaanin, ag sangit-sangit, kasla na artista. Number 3, antok. Ag ito yung mitagid, kainuman nga nakaturturog. At diba, na medyo matamtamaanin, kin makarik na lang itinalamiis nga angin, makaturugin. Adi agpaiso, puyat ka girl. Number 4, Dragon. Girl, ate lang unay, di kagagura kiti inuman. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Ate agi di napipigsa nga bumuga. When bumuga? Bumuga iti sarwa akasla dragon tingiwat na. Ew, dugyot. Number 5, Ace. Agiti mo tagdi kay kayat ko, ang alas sa inuman. Agiti mang sagsagot itawan ti pang ambag na, pagturugan na, can place nga pag inumanda. Keep them! Keep them! Number 6, Barbie. Madimit nga mapukaw agiti kasto nga kainuman. Adi simple lang, napintas. Ken naragsa kakadwa. Number 7, patay gutom. Girl, agit-agit di ka inuman nga agbibisan. Nagpupuskol rupa da. Si kapay ti mabainin nga agpulutan takas lakuramot kanyadan. Awan lang nga rod ang bagnan. Aramiden na pay nga kanin aji pulutan. Number 8, slow. Ate agit di kasla kanahin nga lutang. Kailangan pa yung i-explain iti na bayag tap na maawatan na aji tungtungan. Madyagba mo, no bingi or bobo. Or baka bingi na nga, bobo pa. Number 9, makajos. Ito yung mga taong may mabuting kalooban at busilak ang puso. Adi taga pang magbaga, no adati problema, amarikrip na. Girl, adi tayo agad yung nasisimpet la unay nga kainuman. Adi makonsensya kalatan na aping kami nagilong tayo-tayo lang. Number 10, author. Ato yung gigi bagbagada nga mema. When? Mema. Mema sabi, ken mema kwento. Makapapudot iti ulo ti kasto nga kainuman. At diba di pulos nagsardi nga distorya, madamit nga rod amo nagpaypay sa tibagbagana no haan. Number 11, manyak. Ata yung gigi utog nga kainuman. Girl, puro kautogan iti rumrumartingiwat na. At diba mayat itongtungan nyo, kaya kadala ito may singit ng kalibugan. Yung totoo, tigang ka girl. Number 12, virgin. Never been kissed, never been touched. Ang pinaka-inosente sa lahat. Awante ang muna yan inom agitoy. At diba napilitan lang umay, gamin, barkada. Number 13, singer. Girl, ate agiji talented mga kaibigan. Agiji-legit nga agkan-kanta ha. Haan nga agiji kasla, agpukpuk kaw laing agkanta. Nga kurang laingin, kasla mapugsat ti urat titinggid da. 14, 4M. Yes, 4M. Maharot, makati, malandi, at maluwang. In short, agiji friend mo na aji no nabartiken, super wild. Jayag paiso, tiger ka girl. 15, paminta. Adi kaya gidi feeling tap, ngem boto may samit lang iti taon. Adi no kasangsamong pelain, kita katartaraki. Ngem no nakainumin, ay, naglambuten. Babad na babad sa downy girl. Last, number 16, target. Malinamnam. Agitoy, agidi ka inumang nakasla nagimas.
Kaslay sulat na tidahilamon na apay nga mapapan ka ti inuman. Hashtag crush. Hashtag yummy. There you go mga box. Manulang atoy, agi din na duma-duma, a klase, iti ka inuman. Sika. When sika. Among ba na ayan nakata? No haanpay, in ka na ginumen, iya ba magibarkadang tap na maamuam na anak ka ba nga klase, nga kainuman. Ket no make ti place ti problema nga pag inuman. At i-recommend ko kanya, di ka madanagan. Maya, ditoy. Proven and tested. Visit Kuya Ian's Place Resto Bar. Located iti Tandang Sora Street, Barangay Del Pilar, Cabanatuan, Isabela. Girl! Haan lang nga arak tinaimas ditoy. Pati pulpulutan kin makan. Ket di taga-ruden, ditoy ko napalpasin natin video nga atoy. Ket na nagustuhan, di metan liblibatan nga ilay. Ket i-share mo mitten sabay tagyan ti barkadang slash ka inumam atoy video nga atoy. Ket di metan liblibatan nga subscribe yan ti YouTube channel ko. Alaga Ruden, inakon, bye!